Sangong kwaman dem tagasin gani choka. 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 Sangong kwaman. It's gonna be good. Viewer discretion is advised. Simu yanga ishuma mavenda not mazimbabwe tapira kula nge tapira ma ati mzimbabwe mkomana vama sorry ndi prank man Someone delete her. Tombo kuzana. Mateka cara mano. Hey yo guys, it's your boy Tapiwa and welcome back to another video, to another banger. Today we're gonna be doing a gibberish prank part 4. So like yeah man, today I'm not alone. Tina oyikonisha nifinyabe oyikonisha tawanda nditawandu Ama atitawanda mama. kunyenga nama. So like tonga exposure iko rise very ha ai yeah hey bro dani mamga Get ready, get ready, get ready, get ready, get ready, get ready, get ready. I want you to jump, get ready. 076. So like yeah man, koribu wakawa ni mlo babo senda phone number za bathu bane bakwanya gore ba prank iwe na mine and stuff. So like yeah, tamara ya kaningi ka WhatsApp ra GF phone number. Enda to demasiare mazara bu vovua nendo vu anandi hone man ya kaka mana tapiwa 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 hapa Bait Bridge ai tapiwa guys Bait Bridge hapa mkomana kiriji Bait Bridge hapa Musina hapa mkomana ati tapiwa tapiwa mkomana room number mtukana asi wrong number chiri bone mero bom promise peace job mkomana peace job yo nani nati ndi chipa mtu job bona tapiwa hapa Bait Bridge tibone bari ndide ndirime timu yako hapo noni chakuruma hapa simu yanga ishuma mavenda not mazimbabwe tapira kula nge tapira ma ati mzimbabwe mkomana vamumini ndimshona mkomana ndina basa zino ndidzora hapa South Africa ndodhera 350 aramapusa pano Africa wachina 350 utawana 370 mtukana 37 baso mkomana akobudza Mzimbabwe sorry man abe mazimbabwe arowa man hey What are you saying? What is he saying? andirowi mkomana tirivafarisa zino mkomana hai yatenda ndaunduna ndina kutokoroshi kwanga kutovadhera hapo usiku vadharera bhadi wone mkomana kambe chimwe china kutoda muratu wanga ndingamuitela chona tokoroshi yachitodi ava opi tokoroshi mkomana ndiko pandingazondikoti kambe zvinakotoda ndimichele hai autombacherede mkomana eish abe ka account yanga nditoona 70 rand ndangaita ndamusindira 50 ngavaishapu bondo ya yangazifora hapa noni ndingatosenda bondo navanavacho bondo kani bondo aisende aberi nardi kuchirere kwa hapa mkomana bondo aisendei man 50 rand apa sikosenda hapa mkomana 50 rand aiyaita phone number dziri 076 474 za Capitec hapa 076 474 8079 mevis mane nomboro dzine zarokovidzelera kambe mtukana tokorosha tifuni man alright ana problem mkomana dzimwe phone number dzangakedzi za Capitec hapa mkomana sure 076 314 4293 okay asungoita mavhungo tokovochi muratu man alright auna problem mkomana danki
Zamazori peace job yo bara. Ayo ndasina hauna pijobo. Ungadosiya mutawa uchikhalani hapo. Alright. Machero vasango mangara vachivhuwa bawana mutabo wokuriwa man. Hauna mili man. Alright. Bye bye mkomana. Izvi ndinonyaga mushumo bad man. Nditobazamela man. Alright. Bye bye. Tione pana basa. Ndina kubasa zvino mkomana. Zvambori ndakuona kushumo ndozobafonera ndizvi dzinamba foni dzako musi. Hai. Dzone ndi hedzi 0763144293. Okay. Hayi ndozvifa murwane. Alright. Nda. Bona apa kuti ngobambudzi apa murwane. Namba foni dzanga pone kudziwana gai. Atise ndibone bevari vanyaga mupa mushumo. Mara pone. Okay, mistake mara sharp. Alright, thank you mkomana. Nda. Ja. Vasinga yapota ma. Kayo ndi prank mamnga. Why? Oh, emnale muzibona Ini tata ndiyamda. Bambezi baba zingwa chingwa chizimbabwe. Vambu vakwambongana zvinhu. Vadopota kumini. Vadopota. Mona. Vapota rumini. Sazino ndikodofona ndari ndo tivone vana bindu ndo nyawasandira toko shuri zvauzichimbira Advert kana ko advertise no. Rinari kuzvipa rinari vakwa illuminati rikurita musivo rakazama padzitoita danidzure apa ini mamuna nchokanda Hello. Hey. Vakamba natapiwa. Vakamba natapiwa. Oh, guys. Bait bridge apa mzina mkomana. Ndina mushumo nyana apa mkomana. Ndonanga bone apa. Ndi mushumo wa mini? Ndina ku peace job nyana apa noni mkomana. Peace job ya mini? Look at this dude. Ndine zvino zotukura todza vatu ndichira mkomana. Ndonanga bone zvaudhibuda sinne ndi ntuni apa noni ndipa pasi apa mkomana bonanga bone apa ngamarambo. Zvino ufi rikotoma shumari. Rikotoma shuma ngodawo tiri zvino riwara uma 300,000 apa noni ngatodza vatu tisa ngangani. Ava mplake. Riva plake. Vana fala mabhuri mararo riva plake honi. Nezvaudhibuda ndokamba nani? Akamba natapiwa. Okay. Ubva ane pabed bridge apa. Ndikobapa man. Tiri ndibone vadamuroba apa noni ndajefo namba dzavo mkomana. Asina man. Kanibone vana bindu. Adina. Zvino lia bindu lavo liani zvino. Bindu lepiyo. Ndiri la mimi. Lorengisa ku. Tiri kudzavo ndidzilani dzedzafamba murova dzote. Asina man. Rinyagobatusa mkomana. Uri dzibuye dzidobe dzichire futi. What? Bro, what are you talking about, man? Never gone to send this in a corner. Rikokonera ngafa mdini wavo mkomana. Metwa yani. Rikokona ngane ifa rikobona makiteni yako chimbira badi hapa. Ndi mdini wanganevo. Wotoma ruma. Baso bastrongo muzi. Ngaman. Alright, abaritangane ngamadheko ananga botora afu ife bastrongo totangana muyani. Totangana muyani man. Alright, ndiyabafuna tiri. Bafune songa leo. Baso bye bye. What's up? Ndau yanduna. Abunisa kane. Dani dzure hapo mamna. Ini wani kuita sona mta. Achiziyo ngasi upload video arangu itezo. Ndiyashona. Dochokanda mama. Nosokuva na phini ka thumbu inaiti tivisa ri komba. Ako ni shume ya watu. Hello. Enda.
Enda. Enda. Enda. Kodane monika. Kumangala da neme. Off. Straight to mailbox. Unchua mini naye. Do right. Ay, I love you. Serious, do I have to say something? I want to say something. Oh, ini na embrace. Koma ngaluto. Ajisiyo danzuranga hapo machizi nchokanda. Asmini maji. Ama. You're right. You have reached the mailbox off. Here to do sama. Dingo. The line. Asla urmatna. Dobano kata majidin. Wengi himacho. Hello. Varmini boni. Na kutaidzo nyana ngapa. Ndi Tawanda hapa, ndiva Bed Bridge. Tawanda. Ninyagotoamba navo tovapa ku business proposal nyana. Asistu zodina man. Ndinokuringisa dzinowapa dzacherede. Enda. Ndinokurekisa dzinowapa dzacherede. Vatoilisa nyana chitungu yavapa 10 million. Ailumilini vasangova vachichwanga ngasibalume. No bainyaga kana bainyaga. Ninyagoba payone man. Vasongo opa man. Vasongo opa mkomana. Rikova disera yone ngachipingadi. Diaba disera anepo. Ila transport wa is traffic na mimi. Pupa muyani man. Bari mini? Ai man. Ridziwana paka system za vatu vapo varika poverty. Rinyagoba tusa man. Abashapu mkomana. Vone vatoda noa ya chiridi. Vako toda noa ya chiridi vone diko vapa. Dazori vakuitoda man. Vono vya bari vako bafa vasika taduru vabudzopfi noa dziatenderiwa. Zvino avajiezi zitu. Kuvapa yone nga mahara. Nendi nadzo man. Bainyaga man. Kodo vapfana voice yapo. Sido chimbira badi man. Sido vachimbirera. Rip disa hote man.
Yeah, mara vasaitiye vadofira mani vuchironi zvingasi vachimbiriri raviyara vafonera vahana hazvi vachimbiriri naluti nga friday dzidova vuyera mani iri kwamba navo zwithu zva vukuma zvino vakuijia kana vaiji nindijena dzothe mukomana kereke yashu vafunzi vakereke yashu ndinowa mani vafunza lumwe ivamutivukanfanazanochiwa mna nowa ito munhu ngukanda wati imwenza chito ndisavasitachi atikoseya subscribe bani bona Here I come. Here I come. Oreo. Okay, nuitani. songo delete tombo mzana luli arafuneka chiyo muti ndedikwatisa kwatisenyi ngobono bezara ara chikufuna bezara ara sokufuna bezara or never mind mama This song is your turn to 6 grand per month. no way some copyright enda Aro wadu adhera na mkumana hama vakuvudzanyi mkumana Zakutengera wena. Zakutengera basopu. Awa. Pakamba natapiwa. Pakamba natapiwa. Vakomfa mkomana. Chema langu chavu. Vakamba natapiwa. Bone vabvagaya hapa. Vanga patulima. Avambe vabvanga gaya hapa. Nena. Riko babona bone azodi mprofita bad hapa. Okay. Abakore okay. Ndichembere icho mkomana. Ndikuti ndorme. Basobu. Kwaye changamana kuswiri nyara. Tobarowera kone kuswiri kwabuku. Ndiri basobu. Basobu ari vachuya hapa mkomana. Vatofanga maZimbabwe ava opa. Andi ndiopi hapo. Bali chivende chena kwamba. Vari mini? Chivende chena kwamba. Muvenda ndi mutu. Chivende chena kwamba. Mamtamba kubudzanyi mkomana. Ini chidiraga chivende. Chidiraga chivende. Ndikari ndi South Africa ne mkomana ndienda kubhasa zvino. Zimbabwe. Inda. Hello. Inda. Riva spafa. Riva kucheka uri vone na duvha le vada varenga apa vabadela tshelede songo fhela. Tshelede songo fara muthu muhulwane. Hello. Zwino waiva ku drop ri kademba na what na tshikolodo tsha 5,000 voda renga grocery vabadela tshelede songo fhela na kadi lavo. Hello. Enda. Ndini. Ndikole muta hii. Bone ndibone bonyi.
Hello. Wewe wachifona mabuya ngamara wachinga arongofonera bona. Danma. Ndikozi mfethu. Oye. Oye, sorry. Oye. Danma. Ela thama la sekena. Rimine. Rimine kama. Rimine pezi ndani. Ngono wabo uita ngono wangu rebe na thungu. And meow wako hata blind. Ni ndio ngalibase. Enda. Ria machuzi. Ria machuzi. Ende mangomba. Resident. Barriba domination. Capio, voice. It's about to go down. Asa generally, hello. Hello. Enda. Ni masiari. Abu ditan. Ati hiyo ndio on. Kamba nanyi? Hello. Kotia tendo. Dinyi? Kotia tendo. Tendo upyo? Wa hapa Bait Bridge. Wa guys? Bait Bridge mkomana. Bait Bridge? Musina hapa. Una minenge? Mwana wabo oita kakati hapa sasa tuvara shukuru mkomana. Upyo? Kano viria ribuwa hareruya. Oita kakati gai? Otoma mwananga mkomana zinona trumbo hapa. Otoma mwananga zinona trumbo. Abali chundwalera nne. Atiko rwara man mkomana baso buti ba opile hapa. Abatonda kana bandeze nditonda. Bakobona pa Bait Bridge. Bakonero ngari bakotera China. Ngapa kurizoni ya kuvi ngapa uyera malamleli. Ren ge Bait Bridge na malamleli stumana ge. Atu dibizo up South Africa nendi marandina kubasa. Aba ndigo phone number. Bamkaize kodo bambera ore oita kakati badge hapa noni. Shino kakati ndiko funo dokaiziwa. Abato mkaiza abe otoma badge hapa noni ende rinenya gomera hayani Zimbabwe ngazi 15 za December hapa. Ndigo phone. Zino ibora ya wara bakanya gori itiswani. Emene? Bora ya wara hapa katrumbu. Nindi adivali nibona bambutsi. Abel ne riaro wa mkomana asanja phone mrao. Wait a minute. Riaro wa asanja phone mrao. Usuzoni. Oluga. Waro mkaiza ko bambera nyana hapa. Okay, oluga. Abezi noko bebe ngona atukwane hapa. Bako wana mashaka matukwane boni. Upimini? Mwana wa shapo noni ko bebe tukwane hapa noni zino boni bana mashaka atukwane uvana amsi. Watu wa mzimu nanche ntulera. Dole diza tukwane wazongo wara tukwane ali G9 months lija 9 days. Sunoli dege. Aliko dane for 14 dapo ali less. Aridizwa sango zia konda boni. Lina ndara bazori lenya gamini. Lenya gaji. Azikubuye. Ndidomia mra chaka chetu. Ndi busy nyana hapa unaposhi. Alright, una problem komana. Sorry the prank man. Rinaye na faria. Ndinye. Ditapiwa za kuma mara. Ditapiwa. Ndigaya ne. Rinefa. Riafa figa yafa. Wako wana fatendo. Apa plaza o grama wudi. Brotherhood. Abendi go pastor zone zose chatumana mara zina ndiko zitazondila mwananga. Sorry man. Okay, oluke. Bazongo murwa nda.
China ndaracha la Wala mtu. Wala track na sto. kazo ndo zezo na fazor let go. And why don't we go to store call so why it is to well. Moto dami. Inte indo kuchisa. 2 hours later. Hey, thank you for watching the video. Make sure to like, share, subscribe. Zote.